mina ngibona kumbe ikwenza kukaNkulunkulu ngoba akekho umuntu owayecabanga ukuthi iZimbabwe iza kuba so. Akukho umuntu owayefuna ukuthi owayecabanga ukuthi uformer president angaresign. Kodwa ukungenela kwabasebutho kwenza ukuthi sibe le hope njengamaZimbabweans, sibe le hope njengabantu, sibe le hope ukuthi elakusasa labantu abethu lilungile. Njalo ngibona ukuthi thina njengabafundisi nxa singashumayela ivangeli elizweni elokuthula, elizweni abantu besebenza besenza njani, kuyabalula kithi njengabafundisi. Yikho engikubonayo.